43 Korbuk Vidansabha Hamstio Tripura Motha Yakare IPF Tini Bana Romani Mangpuri Kase Feka Buskango Lok Sabha Chongore Lok Sabha Chongore Kiting the 43 Korbuk Vidansabha Hamstio Tini Strangsalo Korbuk Hatiwo IPF Ti Bodol Bhate Kase Bodol Ha Pada Shongazaka Arok 43 Korbuk Vidansabha Tripura Motha TTADC Rentang Betani Kasko Koretorian Tripura Motha Yakare IPF Tini Bana Romka Bini Logiwo Kong Burjisan Nukuni Korok Syarat Hamsito Putar IPF Tini Bana Romka Tono Lamsukin Harka Corporation Welfare of Minorities and Tribal Welfare TRP PTG Tangpetri Montri Shukla Charanduatia IPF Ti Haste Kovdini Tangpang Tono Tripura 43 Korbuk IPF Tini Kasko Bagiro Triang Te IPF Tini Haste Kovdini Kasko Tripura Motha Yagar Panjang Khabar Kubai Lamsago Tripura Lansam Nai IPF Tini Hozulai IPF Tini Hozulai IPF Tini Hozulai Bana Romas kan bodol eba bo party fight Angkeha Tripura Motha 2019 se po edisi sorkar koila party ni ongye arwang 14 tarik o ang Tripura Motha join kyo ake Tripura Motha kono registration pongya ko ke arpo 14 tarik ang Pochimani Kedewan Korbuk subdivision arong ya chini para se poila 25 poribar to yang Tripura Motha chini para no Tripura Motha jogdan khere ha sipino je tongnai butar family ro no ake edisi sorkar hei no hei chong phainai po samaya phe po samaya jokoni edisi sorkar 14 tarik ang join khepemo yo ke election movement somuyo ke last ni trek week din ke election ne ang ke jatin bo yang po IPF tio po hasanyo Tripura Motha po hasanyo ara ke bo greater ni mongte haktor ha de mai pini ni sai layo akero bo haste mai nei de po samaya IPF to ke bram ko ha ni da bin to ye ko samayo angke aro thangpia thamuni yo go ke tine slong ni thalu sorne ayo ongye se tine ro ang ai kpal kaham se thang ba sayang kau saya ma to jati ma pandawa ang jagao sport day no nen ba pandawa ro notun bazar malbasa salagang thamul ama ponche pong bari ponche da ano etek khe ha ang gari te klaye 5 mas iku gari ang maha po khezamaya nukni rabar la ala ne rajaye ang step mate nuko kosto kolongko ke chole jaya ang sel support se bacha jau abum via ano etek kyaro depasuri area pong bari ponche do aini gari glass ko mo joto chraw bu phai pe ha jaga bu thai khau ni etek ke mon chi ang thang ke bai ko phai ha aini ayu ma palomong bang salamaya ison ne moi mase abum boye asu bai ko phai pia gari gura tini Tripura Motha ang Maharashtra na hiyang tini ndura Maharashtra ang hamya kau the ang kuno ang sanchu jaya ang mosto hambai mari jau Maharashtra na hiye arpuno mahingke komung kau thai ang phangni ngsiyo chong hu ba hu bu ke bu phaisin chre ro phaisin malo phangna tai cha bu ke bu chre ro thangsin abom bo pandawo spole khaja nimsa spole kong nimsa spole hu saye hu tasku toye ba hu mi saku lamaya spole santong sa chong hu lamaya abum boye no khongo sayang khong ste ka tong ke bu ke ha ka nai to ke gas toi nai to ke toi chrai no maya ke nai ke pe mi ya no khong bang nimsa no ba joto ro abudi ba pandaw tini ang kyano dusmairiga ang patino botnam po saya ang patina haya po saya kya leader na pa among po kaya aro tang bisa Tripura Motha edisi sarkar po mai piha aketo Bidhan Sabha po chini korbo constitution 43 ro po he no Bidhan Sabha po plai ongye no piha arpuno maumi ke tai po he sade gang pale maji hala aini samoh mung chapai thang ke sipeni kya slogan to Inkilab Zindabad, ami पहले तुम्हारा बात नहीं समझ क्या तो अब मुझे अपने के आर यू के
kau samudi kya to abom pa pandawang bikari to yo ba mai rong suina sidi bo to bui sang yang sai salama ya sama chaya bu ka sa ka tong ke sa bu ho khoi khna ya bu le mam pha se cho nei nang nai ari ke nok ba ya ste bikari sai to na ke ma chaya to bui sa bikari de hi opijano sakhe bu khubara bunai ke bu ya bara de opinu tini ang tong ste to ha chamare fo ju bo si thambre kabi phai ha ar phon ang krai ukra ya kung yo ra ke chorai bek lai thang sti sa de ang ai ning krai ukra na ha ya sami ko ya joto no ma ke mai ni be no skolem sa tong mai ni nya ang he no he ang tini ro hak toro ang saya mane hasti obo sai nei pigrana sti an se toro thang dai sna nya ang IPF ti party na ham yo ai phai jam kong se ang ro ke hano ang obo party obo ke leader chaya obo te ke tang phang chaya ya ke hano dus mai ria ang kha ka ham tini sar sono ang jini sar sukla soron jini cabinet minister na khak sang se ham bai mai yo ex MLA tini sar sindu soron no bang phai ka ham ro ang bai ba phai mai se mo pa na bra no mosto donovat mario tina bode ke tre ke ang sisa ang dukhi to ma sapinai ai nei gari bukro po je po mala ma hi sana ro jaga wo ke ha po treatment ni ba yang ang sisa Facebook ni pro ma ke krang last renai thoye jaga wo klai to ke sasni mai ba we pai phon yo wo ke ai brim sa ai sas lama ha to mi ki se trai ma December 2 tarik achayu ang thoye jaga thoi kai no ko ke ha po thang saki ba sa nei kri kintu ke bodi ke to ka ma ke pini ang le dol mane to na sa sau party le no khwa ni bro ung sa sau kaham bu nai le na haya bu nai le nai do to no wai suk lai hu ba hok tong pu nu da phong da do ye busuk family ni ya kari busuk buta agi pilima no tam chenen to tinan hambai joto media friends no tini paithak ni साल 31 जनवरी बर्डबुक डिविजन में जुआली जात तीन और जगह कहीं जौनी प्रोग्राम मनजात फाइखा तीनी इब्रामथानी 41 फैमिली 136 भोटार तीनी हलेन रियांग नि नेतृत्वे तीनी IPF जॉइनिंग खालाय फाइखा आं पर्सनली होंगे आणि पार्टी ने होंगे ते राज्य सरकार ने होंगे आं बना बलायखाने वेलकम खालायो ते कैसे सो 2018 बो IPF बीजेपी अलायंस संलायखा 2018 बो IPF बीजेपी अलायंस संलाये त्रिपुरानी प्राय 25 বছর কন্টিনিউ ते प्लस 10 বছর 35 বছর सरकार 35 বছর सरकार नि जराबो एकजन त्रिपुरा कर्मचारी निजिनि अधिकारी कक साराग मैया एकजन त्रिपुरा अफिसार निजिनि जातिनि कक साराग मैया 2018 पर्यंत अमखाय खलायचिनि बरन प्रत्येकटा अफिस थांगे अफिसार अपना बुखु मुथुबै तंजाखा अबसा आमचाया थांगै त्रिपुरानि बागै कक साराग मैया पर्यंत 2018 पर्यंत चंगलुखा 18 नि परे IPF बीजेपी सरकार गठन खलायखा सबने भोट बाय चली जत त्रिपुरा हस्तिनि जरा वाम विरोधी जरा CPIM नाइसिगै मालिया CPIM ना त्रिपुरा ने होइता बिदाय रनानि नांसिनाय तमनि बागै 184 जना राजानो बरक सम्मान दिया 184 जनानि राजानि वंश रग्न सम्मान दिया 184 जना राजानि सम्पत्ति र ध्वंस खैनाय बरक न छन् त्रिपुरा होइते विदाय मा रचना हिनाय IPF नि सिग्लारक सपोर्ट नावै माटो अंखर कार्य समय करबो गामचाया फाये गामसा काने गंजी किसिक समय सारा करबो एलाका वसं नगनग थाङै प्रचार खलाय प्रश्न बेंगाय तम हुनै चिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलायनि रक्ता मने बेंगाय हाबाय नखा जेसुक